Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. At Bila ICT Solutions, we ensure that you stay connected. Get an affordable LTE connectivity compatible with any LTE device. Connect your home and business with a capped LTE SIM card for 59 Rand only. Or get yourself uncapped LTE SIM card for 449 Rand only. Bila ICT Solutions, inspired by innovation. Shop. Hey, karela manje. Ukarata yini? Hayi. Tome. Ndakuyisa, nobula kundata tekanyana leave. Leave. Kuna leave la kashana ngeke. Leave yini moze na 2 weeks nga record. Leave sweswo. Jail mo ku teka leave Saturday. Leave sweswo. Bula wazi. We calorie leave yini ande. Ayingisela. Abo nhlongola zazi indini selikhesa mina mngadashi kuyiduda sikona sisi ilo anga avota ro1 man ani maswake bangani insako nombelani emani Malo Emmanuel ye eso na population wa Maja Islander abo Islander njani yeah so far moya and the Islander no 6 no we try jazz there na mani no Mr. Kula so lo avoda le shakachete boxing we Sukela mimi amina mimi mara mfuki nikahle ngofe ndoda no karala mina fana mashana namhlanje kodwa nasiku afane vena guest ekarmo i1 Dr. Khalanga ita kandia sukurungwana isuka imbede yiye kwina Thailand Singapore so ehle namuhla afane ehle 1 delayed flight ehle 2 and then kuba another magata the customs security luggage claim na yini kwaso so I started 1 hour to 2 then ayakota ngifika ushap mare mina wena ngati ya mina wayihlangana tazehlangana wabo mutu yena khosaseka awasaseka soniteka nya living ose awu living awungahlongorwa ikesa man akusaseka kalo ka Shangan Gangster ikesa man kuba saseka so ikesa sesi Rose Maluleke bayishabele headphone kuzayitwana na mina kuzayitwana try nom shout out to Sesi Rose mina nokangashula umbala sesho what headphone okay and then ikesa veza all things ishabe light ishawa stuff lana na malait la mama ngali na met for soundproof aka dlono tite itashawa in soundproof ide fama na mastolo me bajibi jeko imalmuni bamjele yololowa dlono request wena Jobanza construction yes ne yes okay viki rin'wanyana kona mashava kona mashaka uye livini anga fonele kulanga kona mashaka wangitwa mashaka ta ngifone anga khomi anga tshama jojombeni musa ya khoma network mashaka wangitiwa wena as Mr. sponsor by Bila ICT Solutions Bila ICT Bila ICT Solutions Somapela ubona siberia imagale swa boy not shedding da boy not shedding ilavana inverter Bila ICT ya in the plan ingaba kumi sponsor by Bila ICT Solutions Bila ICT Solutions they are inspired by innovation
swi tivi ku vanhu va ti-inverter or vanhu va ti-converter or vanhu va ti-computer or vanhu va Wi-Fi ntsena na mara loko u lava timhaka ta network hlanganisi na vona Wi-Fi u na Wi-Fi ka wena ni nge vuli nchumu na swa ku va khana mitsemi la download swa nge vuli nchumu ya Maja a hi sungule mhaka yin'wana siku leri nga buy load shedding kambe ile a ku timhaka ta nguvu na timhaka ta Maja Malume eish a ya researchang a wu researchang eish ayi kona nkosi leyi namuntlha a hi namuntlha na ngo karhele ni kona ku swin'wanyana a ni fanele ni mi tisela swona na guest liya ya special ya yi ta ka episode leyi taka. Okay, so u karhate hi swona ngopfungopfu kahle a se wisa kususela wena nwa yini u busy no veka glass kun'wanyana loko nweka ti-Highland tani swi tisi ku humele yini so maka bila ICT se va hluta byala ka bile se va hluta na byala ayi byala no twisisi loko u nwe leswi Wi-Fi khoma kahle u twisisi n'wana u prefera ku swi vitana hi leswi a swi lavisa swona ne fone maxaka kwalano Maja Malume ri ta ri huma kwihi i munhu la dyaku mali ya malume munhu la anchavini i munhu wa a dyaku mali ya malume rona hi roxe na ro ri nga ku chavisa nyana loko u nga ri tivi ne mara munhu la dyaku mali ya malume so u ri swi ri huma ka Maja Malume hi we valala timhaka ta ku ve swi huma ka Sepedi swi nga te yini ya Maja Malume nsati wa malume mohatsho wa malume se na hi vitana Maja Malume ani na hi lombise ngopfu ni ma swi tivi mara rero hi vito lomba rero rero hi vito lomba Maja Malume yo twa munhu a vulavula swo karhi hi nga swi khomi kahle ivi swi vulavula the way hi nga swi twisisa swona fana na rito fenster ne twa nga ku vito lomba mara hi Xitsonga hi ri festera i fester mara a hi Xitsonga i vulavuleri ra masiku hinkwawo hi Xitsonga xilo lexi nga glass i jinele i jinele to swi huma ku swa jinele i Xitsonga i Xitsonga xilo lexi nga glass i jinele fenster i xibunu ivi vanhu hi mhaka ku vhela a va toloveli ku hanya mabunu minkarhi liya va ku fastera vo swi twisa sweswo va swi vulavisa sweswo ivi swi va vulavulelo ra masiku hinkwawo va nga challenge lava nga swi tivi ku xilo lexi nga glass i jinele va nga challenge maybe ni nge se ku lo subscribe wena mutla ni karhele ti-subscribers letintshwa hi le ka 805 hi salele hi 195 hi tlhava xingulubyana hi tlhava xingulubyana hi nyika damani adyariyexe so hi khensa support ya n'wina hi khensa na ti-comments leti hi ti vonaku ha swi vona van'wani mi ri la sound a hi fault ya hina i timhaka to vutechnique lebyi hi nga na byona se fikelela ngopfu ka leswi na n'wina mi twa ku nga ri swikomini swi nga kumeka swi enerini hi ku komisa loko ku ri ku mi nga lava ku hi sponsora hi timhaka ta sound ni tshama kha ni mula ku na for specify I love mashangu hi swona lava ku specify swona ku loko mi lavana na ku hi sponsora ku na specific equipment leyi nga ya podcast mixer wa ko vitaniwa roadcaster it's a mixer for podcast so loko la ku sponsora hi xavile wona loko la ku posa wo hi byela ku la ku posa hi ku sendela address ya le studio then u ta u posa kona a hi lavi mali mi nga ta ku ve hi dye mali ya n'wina hi xavile ni equipment loko kona mali mi nga yi tisa ni ta mi dyela yona ri kona mali mi nga enge ali vhela mali a yi kaliwi so hi khensa support ya n'wina hi khensa na comments and suggestions swi komba ku ma hi landzela swa mampela and then hi khensa na ntombi ya Mutsonga for invite leyi a hi nyike yona hi ti 16 June a hi enjoy ngopfu kambe u nga yangi wena ha ku fire a ni swi tiva va ta ni vuyisela ni khensa valandzeli va nje hi mixo makaringi va nga rila
lungile muhlaka bangarila control miralisa so abantu asuma zabo ndlam zabala back ne Masha was toka afire rumisa loyi nale dia nga di delete ka comment don I mean you delete kuna misa ngwana anga hlasela ka comment I admin ya delete wa tsukela wena ana tsundzuku imani kulukumba loya ari la ngopfu timhaka ta sound mara very loko mine swi admin le ra yena a ri nga endli swona ri tlhavisiya se admin ku hayi a swi twisisa mara ku na mavalavulelo man'wana a hi mavalavulelo ma masiku hinkwawo I nkinga ntsena ta vutisana ndaka ti camera u loyini kahle man yebo lo uti we what camera no ni ta vutisana ndaka ti camera ko u te yini kumbe ko swani swi swa kona a swi hlayini mina ni swi tivi ni twe admin ni hlamusela ku na hungu leri nga fika ene a ri nga ri lendang kahle a ri fika kahle la ku lista vanhu lava va nga helandela for the previous weeks Ivan Matebula the good health with appearance boy la ku hlaya man'wana Mzansi World a ni swi tiku mani Mzansi World and then ku va na charity ku va na Saudi MBS a ni swi twisi ku va mani makulukumba wa nga tirhisa mavito ya n'wina vota ku phela la a ni swi twisi ku humelela yini and then swa tikomba vanhu a va swi tsakelanga leswi va nga thiwa swona African tribe and then hina subscribe Munghana Lonene na yo ya hi landzela the official page ya Munghana Lonene swa laveka ya hi landzela then one Innocent Ramatsekisa and then Hlamulo Khosa Soli Mahlekete Musa Selbi Makhubele new subscriber Rolani O3 Costalite Themba Chauke ane swi ku Themba Chauke we mara ku tsalo ku Themba Chauke mara nana xinepa xi vona kahle Cyril Norman so va hlayeni malanga hilandela wada xin'wana ti vutisa ku xona ne yeah siku rin'wana na ta checka ti subscriber that list ya ti subscribers ne ni cheka ku ka vanhu lava nga na vona ka WhatsApp va nga no va nga subscribe ne what is this na mina i vuta swi tiva ku yime kwihi wa ta deletiwa tinambara i ta ventsika ku posta phela loko posta ka WhatsApp ne u expecta some sort of feedback nyana ne what is this swi la hi cheka nyana u cheka ta wena he bajani o cheka ka we wa post on someone mo dama na postini misava hinkwayo li posta wava li posta leswi swo mu nga pfumelanangiki ne hayi leswi n'wana hi nga pfumelelana swi nga ya group make sukusela na ha ri ntsongo a creche preschool primary swi swa mi hinkwaswo no juma hinkwaswo a no juma ni ku hlometela a sa no hlometela wena ni swi tivi ta hlometela yini yena hlome bya yini manje hi maxava la ku hi hlatse mhaka yin'wana for the previous I think 2 weeks Africa yi veka mepenyana hi timhaka ta ku ya a Russia va endla ti peace negotiations between Russia na Ukraine and then timhaka ta BRICS and then President Ramaphosa yi vulavule swin'wana ka I think it was what a ku ri United Nations or a ku ri that summit yin'wana yi ri kona I think United Nations summit layer gone and then you value the magato Africa kahle it take why as we are beggars when I want to go humelela yini because I think the magata BRICS they look threatening ka matiku the western countries no ana mdenzo bya swona ne mara leswi anga swi vulavula misalo ya overlapping ngopfu or reflecting of ka lo COVID there were certain parts of the countries lava nga xava the vaccine and then when we had to go and buy it in all a swi nga ri accessible because van'wana va xavisa u talo leswa so a wa hleketeleli matiko man'wanyana what is this and kuna the promises leti nga endliwa for certain monies leyi fanele ti releasiwa for
matiko ma hina kwahala ti-promises letiya kuma ku a va ha ti endlangi so in a way loko swi langutisa swicelo swo tala swi kumeka hala ivi swi suka swi ya halaya ivi heta ta xaviseriwa in a long run loko u langutisa loko u kombela swilo ka vanhu va lava mpfunanaku hi ndlela yaleyo va nga ku nyiki hi ndlela leyi a wu fanele va ku nyikisa swona u fila nga ku yini u xikomberi rather than ku va munhu loyi mi endlaku cincano wa mabindzu hi matiko twisisa so misalo ya loko a nga vulavuleli South Africa ntsena vhele a vulavulela hina va Southern Africa yeah twisisa a ku ri leswo so vanhu lava a va hitwi in short a mi leswo loko ni ku a mi hitwi leswo a mi hiteki hi ri serious hi hina lava nga ta ku loko va ku na ku testa philisi yo karhi a hi fambeni ngeta hala Afrika so swi deeper than leswi va nga swi vulavula swi tele ku ri loko u lava ta fihlela kahle u fanele u langutisa the whole spectrum ku ri kahle swilo leswi swi derive from kwihi. And I think na timhaka ta BRICS ne ti le ku threatening ka cause u swi twini ku na matiko mo hlaya lama se ma lava ku joina BRICS. Yeah, ni vone na listing wanyana I'm not sure ku ri yi verified application va vulavula ku tiko ra so humesa mali ya so and stuff like that. I didn't even know ku ri swa apply kambe tiko leri ri nga na oil ngopfu Saudi Arabia. Yes, Saudi Arabia mala ku joina kasi AU yo AU na ko ala ko ala ingari kuna mala bala ku nghena ka ile va team selini ene wa switisa loko nghena vo Saudi Arabia phela petrol very it's amount to nothing that side unga xava petrol hi 1 rand liter. That's why they're having supercars. So was twisisa ku relationship ya loko yo taka BRICS because now I think the other thing they've also not been treated fairly. Yes. On the other side ya ma side mo fana malama mara lo stala ka petrol ina IB ti value added whatever the imports duty ta petrol the value added services leti nga kona I think with the value added services or va swi vitana yini I think also I now vuxaka na vona because I know was volo ku na leswi tirhisana ku swin'we ka swona and petrol yi kuma directly ka vona than ku yi kuma kolomi yi kuma kwa neswi ku yi kuma ku petrol South Africa kumbe mga hi koreketa ngumtiva ku timhaka ta petrol mara neswi ku petrol yi kuma ku South Africa yi kuma ku Mzanzibar yi kuma ti garage mi kuma ku n'we mi kuma ku ayi kumbe everything kumbe wa research ani la ku research ngo ani swi tinda swi researchela ku yiwa te wo tsala ku petrol yi importa from where South Africa kasi asa so va endla yini sasolo namhlanje kona asa so va endla yini sasolo ina sasolo ane sasolo ayona importa ku petrol so kuna refinery somewhere ya ba refinery sasolo le ku beni ka sho cause bayingiseli ba na utisi no and phela a le rona loko tsamela tava swilo hinkwaswo that's one thing that maybe people don't understand so I tivi swilo hinkwaswo so ka lodge cluster.org it's an organization.org here South Africa has no crude oil reserves of its own and about 64% of its fuel production stocks are dependent on the crude oil requirements that are met by the imports from the Middle East. So I kuma Middle East direct. Sweet comma tani ku ya leswi va nga tsala la. Ne? So ka list liya kuna Nigeria, kuna Saudi Arabia, kuna I think kuna mara matele I think what the list or ngana ma 29 wa matiko lama la join BRICS. And also twisa ku loko phela BRICS is threat ya in NATO it's opposite. So yeah kutava
kuna njekisana. I think na war leyi nga kona a Russia na Ukraine timhaka ta NATO na timhaka ta BRICS. Yeah, because Ukraine there's something that's there. No, don't know something can you bring this in. I could not why, but what don't say why. Untra kahle mo sona dead phone. Untra kahle sona dead phone. Na good. So don't go in. No. Hey. Yeah, always influence by you go to Maja Malume. Ne, mashava ngutrekula. Alright. So I think the magato na variman Ukraine kuna something. I think it's nuclear plants. The thing go Ukraine. And Russia at lava, NATO at lava, and then it's Ukraine, Iceland. But it's not make sure. Let's go what you're saying is not make sure. It's the gas line, man. Come on, man. What you say? Because it's nuclear. Out of that brings I think this discussion about between bona common currency. Nestrin kulakwana common currency ya BRICS. So, and then the president Ramaphosa kuna leswi nga swi like don't worry about the financial what the BRICS currency. We are still talking about it in the BRICS. Because there's a debate around it. So because any very export not the imports. Import a dollar. The dollar, yeah. So it's killing us. Dollar inga number one. It's the only thing that we use for imports and exports. So BRICS, logo that's why logo matikula mama lava kula join a BRICS mo pfumela or BRICS ifumela kuma pfumelela kuma ngena. Leswi la ku tava na le ka dollar. That's why na sweswi dollar ya teka. Ni nga ku edela nyana ku humelela. Okay. Maka BRICS ikulile. Ku fana ku riso. Me na ni US. I own the dollar. When I'm like trade, me no Johnson. Yeah, so in middleman. So what I cut the middleman. Yeah, but the last trade. Yes. He lives in Gasula. That's why I want them Jackson. You me all washing. Yeah, but I think in 1 year le overlogo ya BRICS currency. And I logo pasa pela I think there's solar prof thing go. Yeah, vai samsela. Islamu angana a deep understanding magata. But it's more on politics. Yeah. Speaking of politics, Khalanga president. Hey, Ina part. Yisimeki. Wahleka wena. Alaba tla ke bla fle show. Ai. Kuma kala ko bula so. Utsamo ko balala zona mos. Khalanga ina party. Wes wonder. Intibitla party. AC African something. AC whether in when Somebody say cha. Elok search ani manage Stephen. What's the way? That's how. Yeah, what's the in Vitra? Wahemba tangutwa lo sesingula ngene Khalanga kwa. Ari busy yakho ngwina mzonda Khalanga na Khalanga izone. Nenqambe ndake. So President Mayengani na party ile yintshwa yivitanwa ku varina. Shabarex? Yini? Wayikum? Manta kuma kwa at least. Mashawa angakona namuhla. ADP. Action Alliance Development Party. And a man unlucky like ACDP pen. Yeah, so Ipule party you mentioned a press release, I think the 19th of June. Yivalala at Magata Varin. President Mayengani formed this new political party. Aingar party ya ANC or EFF. EFF. Ngana ngenini ngokho Ne. Bona la loko ibula kangula udibite ayile party. Sinela mazwe awutwala. Ayile party EFF. Itsika ka EFF. Irambi wa yoitwa nga yorambi wa le ka ANC. If ka idzwelwa kuri say member. Okay. Unless you ingas join ay ku sen join ANC. If ka idzwelwa ku member ira ngata skala emaku akho chiramba. Okay. Yo tshama yingisela hinkwaswo umthetho wako kanjani. Kambe biyayisibona ilahlekile. Asitho sorry leswi.
a swi fikeleli swi swa ku yi rambiwe rini after loko yi tshike FF after loko yi tshike FF yes wona tlakula nyama u yisa nya henhla nyana loko yi tshike FF okay so right loko se yi tshike FF yes yi se yi rambiwa ka swilo swa yi rambiwa ka swa ANC kasi boy tlhome nhloko se then yi vona a ku na tlhon'wana nhloko ndhawini swiko sweswo swiko a swi kona sweswo wa tiva ku ya right leyi loko ku ri yena a ri tswatsa ri taniya a nga endli nchumu hi swona ne a hi hleleni kahle mara a hi vulavuli ngopfu hi swona a hi vulavuleni hi phati swi ta ti hlamula hi swoxe ne no mi loko von vitana va fika va ntlhoma phatini wata inci xi nga ta ndla ntshika loko ri a ni twanga loko ni tlhomani a ku dyeleni loko ni nga dyeli ne no famba mara mene mana maxava a wu thomiwi phatini we loko u rambiwa wa ti vutisa ku ni rambeliwa yini ivi u decide ku la ku amukela xirhambo lexi u rambeliwaku xona or u nga amukeli xirhambo lexi u rambeliwaku xona that's ni kwa mi twisisana u vula u ri na switwa sweswo ku munhu nkulu a nga tlhomiwi siku leswi mi vekisaka swona se a endleka loko va yi ramba no yi twa ngori va swi ta ku ni humala se ni ya ku dyeleni na mina i vandla ri kulukumba se va fika va yi veka le ku se va yi vekela le sayitini se yi swa ku no murhangaphandle a nga ha rhangangi se yi vekiwele ncileni ka suka la maphepha makhalibot kasi a ni ma swi ta ka yi hlweli so u vula ku mina la ku vutisa against Khalanga kumbe ni nga ta yi votela next year ta twala ku against yona ku bona yona wanguthi u sungurile wanguthi ya maxava wanguthi u sungurile ayo frantwana hi ku vona timhaka to yina sekretary ka timhaka ta entertainment and this is a political it's a political question political it's a political question sona loko yi langutisini va nga va kwala va nga yi tshamela va ku muyisa lona valandzeli loko mara u ta va kona phatini swi endla hi nga twanani cause muyisa lota ku valandzeli va mina phela u lava ku rhangela se va ku okay a hi n'wi veka hi ta n'wi byaletela swintlhontlho ku tela leswi endla leswi swikwini ma twisisa se na mina swi hleketela ku a hi yona ntsena naswona laha loko va ku mi ta hakelisa ku yini i swilo leswi yi nga swi hleketa hi xinkarhanyana ni ta hakela ni nqambi wa swi twisisa hi laha na ku vutisaka ku phela timhaka ta vuqambi na timhaka ta politiki it's two different swimbirhi swo hambana politics deals with personal and it's a sensitive thing. Entertainment is just entertainment to entertain was it one with entertainment or entertainer mara political it's very personal and logo it magata social it deal different kinds of people and needs and all these things ka magata the entertainment you only dealing with one need to entertain and it's not a need it's a want ufana meka shoko vanhu va cina wo fana meka shoko vanhu va cina va tsakini and all those things politics it's very sophisticated it's a sophisticated industry so that's one would say out in area front wa kuna vanhu lava va swi twisisaka swa politiki vo lava ti fan ta Khalanga na ya sona swi chasanyana ku swi vulavula ku u ta yisusa namuntlha mundzuku se u va ka beef utelwa hi mani njeliwa cup shit va swi but yona mara loko yi langutisini ku nga va ku ti-likes ta Refila Boy cause na yena na phato le Mozambique kumbe va hlangane kun'wana cause va tshama va kha va ta va Refila Boy ale mara mi loko ni swi langutisini va koho lava nga le ku pusheni agenda hi murhangaphandle mina against kuva president pfule part ekuhlela it's analytics ku analyzer situation yimse kwini because timhaka ta political la tikweni leri timse swin'wanyani ene loko la ku swi langutisa na vanhu vo tala aveza va swi twisa ku va fanele va vote next year because there are so many
va ri ku tshembisana na ka swilo swin'wana swi nga humeleli. I promise you to promise you promises. What this is. Yeah. So azwo swi tele ngopfu swilo leswi vanhu va nga loko wawuza u start vota line. a ndzi swi tivi ni nge ku hembeli a ni lata ku hembela ni swi tivi Ni swi tiva kahle ngopfu. Okay. manza ni swi tiva because na ha hlela timhaka leti nga le ku humeleleni ta So politiki. na swi tiva up until ni fika ni yima laha ka ballot paper ni maneri one. So And swi endla vanhu vo tala sweswo. Na swi tiva mi ku na votela yini. Mara loko se ni fika ka ballot paper lo nga smileanga kahle la fotweni rivala. So timhaka ta politiki loko u nga tanga xangani gang u ta xutiwa ti-force to javete na swi ta ku hi swona. So timhaka ta politiki la misaveni ka South Africa hi yime hi minenge a hi mange minenge ve hi yime hi nenge wun'we Tlotlo. hi yime hi tlhotlhotlo hi timhaka to ku na swilo swo tala ngopfu leswi nga le ku humeleleni wa swi vona ku sweswi hi le ku feriweni timhaka ta pothole education hi yime hi nenge wun'we na yona. There is a lot of things that are unresolved. bosha madala. Load shedding, van'wana va ku it's a political thing, van'wana va ku no it's real, van'wana va ku no it's been happening ever since nkarhi wa apartheid vanhu va nga maintain swilo for how many years. Wa twisisa nyana. So swi tele ngopfu story leswi katsakanyaka timhaka ta politiki ene a ni vuli Khalanga is not qualified. I don't know him that well. And then tiva va ri na degree ya arts ile UJ not ya side ra politiki. Okay. No, Ani valawuli ku zonda Hi nga swi ni valawula ni zondesana. hi loko se hi la ku vulavula timhaka tona sweswi ka ANC na vanhu lavakulukumba va nga yangi ku xikolweni for these things and then they fail us. And then ava ri busy va ku hi covid vanhu lavakulu va retire a ku retire va retire Something namuntlha va ku Gwedemantashe is been suspended or something like that For because ana hlangi Tiger manje. Very suspenduini because of 1 2 3 4 5. It's just an article. Phela And hlangi za hele. bayisala ba yena ngabe yena ibona president as president bayisala ba phela ngana that's why kuma na jaba ngathi hlongwa dinga zama ku ya ka EFF na doma ba ri ma khashuli bayisala ba ngana Hizinga No, Juju Ulin utevele allegedly. Yeah, bele wow confirming ku bele Vulavurisana. na Juju confirming ku bele Vulavurisana. So obviously Juju ule ku recruiting. Ne? Yeah, or recruiter obviously and I go recruiter leso so ulava that background mana yon. Yeah, yo rangela the ANC and it can be good because if you can know ku ri vanhu vo tala vhela va nga ka politiki va khale va pfunapfune swinene ku endla ku fumba vandla leriya. ulava so leswi a swi vulaka loyi na swihundla ni wa swi ta ku munhu wa swihundla swi mi kuma la mi ngo swi ku hi nkwexeta swi mi khome hi vayisala. So wa swi vona ku hi leswi ni vulavulaka swa ku politiki it's a very sensitive issue. It is. Loko se la ku taka timhaka ta politics wa mapela politika yi fana na entertainment. And loko ri ku va pushiwa timhaka to leswi nga hlamulisa swo vova ku ni kambe nta hakela. Entertainment na politiki it's two different things. wa ke na molo wa ta hakela. Hey chief mina angeni kwala molweni ka wena kwala. And then speaking of another Khalanga yi voni ntango ya Khalanga. Ile ku drone ka vanhu ile ku tenga swin'wana and na yo ina two sides of things mara matsonga kahle ile ku caceleni tindlela ta hina ne. No, Khalanga the shoe, not Khalanga the president. I mean like sweswi ani jambi ka lwa kuna vanhu lava ngo vengembali Khalanga tango emaka ku yena iwaka Chauke. So no hlama Khalanga se jo la nga ishabi. Yeah, la nga ishabi ku rena ange imbali mako yena waka Chauke. No ni vulela for the comments leti mina ni nga tona to tala ku mina ni nge xavi no ka Khoza mina ni nge xavi no ka Smanman mara busy xava mavito ma vanhu tlembala Bota sweswo swi fana na yini Louis Vuitton vito ra munhu wa tsundzuka bot ali moyana yi vuleli ku machangana loko hi nga tshiki leswi vatsonga loko hi nga tshiki leswi hi nge yi kuli i swilo swo mara swo ni nge mbala tekela ka mama u ka u mbala Louis Vuitton Kamba Gucci, was talk Gucci. Gucci, it's a family name. Family name. It's a surname.
Yeah, it's a family name. Kuna a movie based on a true story ya Gucci. Yeah. Leswi nga distribute so loko se ku ve na fight nyana yin'wana ya Gucci at the So beginning. kova wata swi ta na yini? Swi ta na very yini Ilunya. Yeah, swi na lunya xikari. Una lunya. What this is loko lunya. vona una mbili ya lunya. Loko vona loyi siku rin'wanyana a endla sweswi swin'wanyana. That's all kuma ku va yisa vo tala sweswi a ko vutisa question yin'wana ku why mi nga tirhisi mavito ma n'wina lava ka va hlayahlaya Yeah. somewhere somehow loko kuma tsarini laya ku Jonathan Baloyi, that's where you're gonna see your enemies and your friends divided into each other when you do something big. But loko swi ta hi vito rin'wanyana ne ra fancy nyana ra classic nyana ra classy, not even knowing ku ri wena man. What is this? What are the stage name? It's she's deeper than nje sweswo mara eh. Very much. Mtimbani. I hope horini hey. Aka kweta. Ewe Mtimbani. Mtimbani lo empe tsonga rapper. Fanele ngibitana ta tshama la. Adi blind. Ne? Madi ba dilo enenge. Do mesa malanga vele ho ka di rap. Ne? So lengwa yelle kuile. Ye. Diwa mali ya bodi, wele njiko diwa mali ya bodi kumbe mali ya mani athembisa. O yelle kumisa lo. Oh Malia man kwale tembis. Ari rap nayo. Ako rapping wanyana. Adi blind. Oda nongute mic lo ku veta etwala kahle. Uwile ngoku. Hello. Ti mashishecho. Rap nayo. She blind. Kuna misa lo yala tangtisa namuntlha Young Ost. So ule kuna swin'wana swa marapa la 17 ala so a 17 na kutwa kona. Uye ku hlaleleni kwala. Ile mashaka. Yikuyibona hey wangasbush. Yikuyibona ngaboli babethu mawani mara ito voni vanhu van'wana. Mako kokanonzi. I wena nje. I wena wini. Ikona njikini mina. Oh okay. Mina ni rhandza ku vona. Nabo mashamba abayi. Na ungasa kwenu loko no humalani ya kona baba. Ani kona. A 17. Njani man not ku le opposite date. Kona la ku ri club yin'wana khale. Club yolo manajela side ni kanjani. Afamba na drugs afini. Ayise ku basini. Sekubasini. Kuna na gambashi yana host. No gambashi na yeye. Gambashi host. Hayi khomi indawo leyo. And shayi vilabule loko if ka ngena so if ka tshama so shaba the big boys are here. Labangwa shaba timbili. Kodwa dishaba CEOs are here. Loko se ungena bangwa the directors are in the place. Akona Same meta pizza. Kuba mna. Anukuti 17 notwa. Hayi kana ndi ya ku clean. Yeah. Ka dzumbeka swinene. Ula ya dzumba. Ba musically ba Xitsonga yani mibile kanjani. Uze ungajika dejuta kupfurini phela. Dejuta lifestyle saseza we. I say. Ni shavina swakudya swakona. Ku blind. Ile kwisisi. Ile a Duxbury na Lanewood Road. Akuvole ngana varsity bakery a Hatfield. Olofamba hi Lanewood. Yeah. Kuna xitarata lexi yaku a Brooklyn. Sure. La kuna engine. Sure. So continuous straight kuna tishopo tin'wana a ku ri na bar yin'wana anti ku swa ruketela fork off bar. A ku ri na fork off bar. Fork off bar and I think ya ri kona. Loko tla kona a Talk IT. Talking to the wrong guy, man. Yeah, Fork off bar. A Talk IT. So la ku ri Talk IT ile digital lifestyle ga de usaseke upenga nande. Ya kokusaseke. Yes. Neyikango mina The la. 14 i birthday ya. Bese pforio. Ya Budmus. The 14th day. The 14th of July. July. Kuta Khalanga. Khalanga we. Khalanga the president. Yita ku lava ka tifoto yita ku entertain. Bere mane Tuli Pongol. Ena n'wina mi vulavula ku biha. Arkon. I opening a ku ri na DJ Maphorisa
then I think few weeks back a ku ri na vo a na ha sunduki mara youngstana a ri kona yeah Maswito n'wina mi vulavula ku biha Khalanga loko hi a hi vulavula ku biwa hi munhu a hi vulavuli ku biha hi wu vutisa question ku yi tela tivhoti kumbe yi tela ku hi entertaina na yi ta tshama la xitulu xa yona yi ta yi tata yi mi byeti swi nge yi tsami yi ta yi vitana yi ta yi hlamusela kahle nge se yi va president ya tiko hi madoda mi swi twini ku mali ya sasa yi gonyete mali ya sasa yi gonye mali mali ya sasa liya ti 350 se mali muni 400,000 wahemba yi ri hatsika tiro yi ta phaka wahemba ka hatsika hina la ka xakani genge hi ta phaka timali sila sikonye no hemba a ku ri swilo leswi a ku ri fake news ne va se 3 oh liya 350 a ku ri fake news swi ze swi lava ku endla ingaku swo trenda nyana vanhu hey a ku ri fake news imagine so ka 350 ya ka 1000 kwala tikweni leri a hi ta tsika ona onini a nge va onini hi ndoda ako a hi ta luteriwa na makhadi a ta hlamala loko u tlele u hlanganisa hi munhu a busy wena lava khadi like khadi ra ku nga ta 350 months a ta vitana ti 1k phela a yi ri mhaka yikulukumba nyana ne because yi jikajikinyana ka social network until government ZA yi posta na munhu wa Twitter a ku humelela na hi tweet 2 days ago the threads or something ava introduce something new no I didn't see it ani ri off nyana hi ndlela yin'wanyana or busy ni vona kha ku yi trenda blind na ndosi xi nghena xi no the only thing I know is swin'wana I know ku ri Elon Musk ne u suwa the law firm le a yi mpfuna I think a yi mpfuna hi process liya bang so cause nga ku bang charge kuna $90 million nga charge or something ka that process swin'wana swo fambelana sweswo ni swi vonini mara a ni swi hlayahlaya hi vuenti and then u swi twini ku va la ku introduce ka Twitter u fane una cap yo sikwini u a ni swi tiku u vona ti scrolla kangani or u commenta kangani isn't it the same thing leswi va swi endlaka I think a China hi TikTok le China I think so you are kept a wu voni swin'wana swin'wanyani a wu voni up until yinini fanele Dubai you know at Dubai you can't watch porn hinkwato ti blocketeliweni hinkwato so Twitter nayo yi nga ri tana Twitter nayo ani u ta download famba na swona sweswo u nga va siveli sweswo that's why ku na spokungolo mu tiflateni leti kambe tibotivi wani mi vama I think Twitter nayo ile ku teni ka sweswo so you have to be kept for a sikwini u consumer content for how long I think ko sweswo anthem ku sta pasa hi mhaka yena munhu endla leswi swi lavaka nkarhi wa yena and all that ni lo vona ingaku va encourage so leswo encourage ku ri u reduce screen time xa wena so swi kota ku u seta ku ri screen time xa mina 30 minutes yes ko va encouragement because at the end of the day that's how they make money remember loko u tshama uri online that's how they make billions and billions so unga tlhela plan ya ku hunguta mali u yi endlaka it doesn't make sense so mara na me loko a swi ri true ku va kepa I think after reduce hana lavo valavula va nga heti keyboard warriors lava valavula nga swi tiku valavula hi fana la anga dlokodla admin ya Shangani gang ani swi tiku mani anga umaka ri wa swi ta ku humelela yini so I think after reduce hana timhaka teto taniya phela van'wana because so phela remember what ku swikhumba yini swi ya khumba freedom of speech hayi loko se fika kwalana ya leya that is freedom of speech phela na yi le ka bill of rights hi na swi tiva ka so exercise hi nga ri na responsibility sometimes loko u langutisa na timhaka ta vo phela leswi nga za swi swo tala leswi lidaku vanhu va hetele va luzekeliwa hi ti-career ku ri false accusation swi ta kha swi huma ka mostly Twitter or social media ni nga nyika example hi Tolesmo
phela yize ulahlekele career maka the Me Too thread la ri kona ka Twitter na social media ku na mina swinohumelelini so after ku van'wana va exercise freedom of speech beyond freedom of speech va valawula swilo leswi va nga swi tiviki ivi u onhera munhu u kha u nga swi tivi and then minduku loko se swi vi so u ku no vulavula nje uko nje la misaveni ndoda va tenguva nje emaxava a ku ri siku ro leha hi nga vulavula za rixa next week papa Penite hi nga ta ndlwini ya yona ni swi tivi ku ta ri ka yona kwe Limpopo Rolomo I think Limpopo swi tivi ku Limpopo ra hala mara mri va swa one mwene mi swi both Majuli humesini ni kombo u cheka laha before vulavula both Majuli humesini yi humese album risimu rin'wana yi hisa Satana wacha yini wacha and way la ngopfu Majuli isim leri leyo yeah so ya ta ku wa tshwano na tsha yo na la wa yi misi so mi sukeli yo na tsha bot Majuli duma msaba kwa nkosi mara sama pela guys yi fikile nayo ngathi go me video to a few moments later ay nguna mabye mfundisi kumseme mzalana yikungabona la kwasi la ngasikumbi ayirini la ka bodlela una mwana afutale mara wata ku yini I think vanhu hinkwavo lava nga approach diamond va ta n'wi tirhisa as a product or as team that or as a social business. Media influencer in a way for anything for business in the entertainment industry agore about the safety for ku faila because wabomisa lwana swiswa heswo va naturally arising like just spontaneous actually leswo u ta fika n'wi veka a micini endla leswi swi nga expectiwa in the industry ro sungula a teku hi a endliwa comedian he's not a comedian ya stand up that guy no that's why u kuma ku the video ta yena leti u kuma ku vangele ku a swi vona ku le ku recording you repeat the same thing leswi nga swi vulavula 3 years back man vona musi it almost become his signature words mara signature word ya yena ku ri yena aya kwihi se leswo mani vona musi u va heleriwe ndamani loko n'wi kahle mara hi vuyena ku tshama na loko u tshama na yena u n'wi recorda ku fana na ngwenya n'wana leyi loko tshama na yena u yi recorda mizalo mani please ku hayi loko za fana fika lana a cinca no wata ku ba yini mina ku dende siso one kuna swin'wana loko hi swi vulavula hi nga ka camera ani ni vulavula xin'wana mara ku na valandzeli kanjhani ni kuma vula mavito man'wana leswin'wana kanjhani I wish mizalo yene a mi n'wi tiva personally was J kuna video yin'wana na yi tlanga ku yi twa kunene ne wa tsundzuka loko fika loko timhaka ta load shedding Dr. Hlongwane ri la na boot prayer records be va isa lava va nga hala ku famba hi mhaka misa loyi va tleli va n'wi lorha ni swi twini va tlhalurhela njhani leswi u tlandzanga ro lunghini sweswi no twa timhaka wena so I'm sure u va ngopfu mudini loko u vona Maxaka u ku ka siya Maxaka na loko a twa ti-Highlander swi nge laveki a swi laveki nakatsongo swi nge laveki se mdani Maxaka loko a yi kuma a vhete ni pfala ya ntumbelela u ta yi kuma sweswi a vhete ni pfala next week hi ta swi vona valava hi ta Limpopo papa Penny kumbexani ni nga vona na van'wana van'wana Papa Penny everything is ahe Khensani wa Mlovedu wa Mtsonga wa Mlovedu Khensani wa Mtsonga wa Mlovedu a tlanga ka mina hi mina as Khensani guys okay yeah ifane
sen yi nyika na location mara yeah u te yi tala tshama kona because u kumeka maside mele kaya so I think loko ndla trip ya 1 hi ku papa Penny kabalo yeah then loko tukatsa lo stay ko sungula yala na yala loko lo sungula yala ita le bambeni ita jona timakata yi leswi nga abambeni kuna bot Majuli ka o ibonye ndo ayivakelini sesi achuku mfamba kahle mayikhensa nga tisela akumana mema ntivana hayi nga lavi swo tivana sesi nga nyika nazo sika se la fado ya uri ready eva ku ri ku hlangana hlangana la kambe sweswo